Hello everyone, welcome back to my channel. Hope everyone is doing great. In this video I'll be preparing one of my favorite, that is colocasia with dry meat. It's a boiled recipe. Mayang sidi sa akangba pan thongba soybum khara thangnaga. So let's start preparing it. I've boiled the colocasia RB. Pork, pre-cooked pork, fermented bamboo shoot, some green chilies and garlic cloves. First peel the colocasia. I've already cooked them. I photo love ni na dirty ko na today. Put enough water. Put the cooked colocasia. Paan half chile. Broad beans.
Now I'll start enjoying the food. How's it again? Let me show you the Paan sa akangba. Yeah. Have some. And my spicy salad. Pong hoai phang đâm nên là si pong hoai type the miệng là cái này. Cha bao hầu rồi mày làm chú cha bao hầu rồi. Ai đi Paan nhìn sang rồi đi. Háo đấy cái gì. Yummy. Ahora pues na Paan insang ke yam pame di. Paan ga sa kang si yam chan ne. San sa kang ne hen hao e. Asi pok su hao e do san sa kang ne hen hao le ne. San sa yun pham si yam crowded oi bu wa du lai ba sat te pok ki di crowded oi de dum khre nai top tan ro dukan lai du dum lai la pro pong hoai na ma hao hen lai ba he le lu phi phang dem nya si dum ja ro lâu si yam hao ne. Green chili happening na rosi am sare loin hai jil lage si Hawaii muru se ni ko lon di be pe gan kawe mai te lon ni kri kaw ba si asom da maku cha da do muru ngak cha bi do adu moi si gi festival ga su tawe ho moi de food festival mo go jelebi su se me si na jelebi gumba dosa gumba da du mui chapo sem ni yam hap to ang ni ngai de si de lun lang de lam ni in my dialect the colocasia curry is called ban le yipokaan. And this salad is called bacon. The beans is still crunchy. I don't like overcooked beans. আজি কালি মণিপুৰত পংৱা yam thokre in tai. Yam hau nu cha ramo. Ai hoi di som chaning na khan mo ore. Som ju chinja hau ba lai du bu. Ai haurak pam chinja ne koi de khen le. Suang with the yam house manirak sab the dum pele ko me khoi tin jang di dum cha ro pin nai de ka cha yam sab su phatte aduna dum khre thom do raga thom ha braga ising khri kha braga kamna thom do raga
freezer de thamra dum enchang hapa da khra khra enchang thong de khra khra hapa ko hausu haure hakchang ni mak su phare cha yam cha da le na cha yam cha 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 ni ma phatte khang su khang mani sa se khadi khadi hapa ni na wa Zuloin za tokre Alright. Alright, Powering si present tilla. Ing badaga duga pan and sang the present. You see this is why the Lois in there again. Mayam ana yeng like in the Libiramo. That's all for today. Thank you very much for watching. Bye. Take care everyone.